Siguro napapanahon na nga itong Department of Agriculture maghimo hinpaagi ripasuhon itong ira mga master list o database para it mga nakarehistro nga mga mag-uruma, nakarehistro nga mga mangirisda, mahitungod nga hadiri pala mayha nga paghatag handi hinayuda para mga mangirisda nga mga mag-uruma, damo ang mga reklamo nga nagkakagawas. Damo nga mga mag-uruma, damo nga mga mangirisda ang nagpapakiana. Kay ano nga waray hira mahiupod. Di hira api han panhatag. Nahi ligaran hira ngan waray hira mga tui. Haluyo nga naghinurulat hira nga umabot antak na nga may ada payout han ayuda. Aton gintatagan hindoon ini nga panawagan DA siguro panahon na rin pasuhon ni Rayton Ira database ira listahan para kung may ada ayuda nga ipinanahatag nagsasarahid. Ngandiri pareho itong natatabuyan na nga damo itdiri na hingangadtuan hiton ayuda. Siguro matangdo itong DA nga dako it parandayon hiningalistahan. Kay bangin ininga diri panhihi upod hinpira nga mga mag-uruma may adahini politika. O bangin indiri nga paghihi upod bangin ini may salamangka. Nadiri kita pag hunahuna hin mga negatibo. Sanglit karuyag naton tuhayon ini nga problema. Ngan mahihimulay ni nga katuhayan kung itong Department of Agriculture magios. Ripasuhon ini nga mga listahan. Tuhayon ini kay bangin may ada na luwat ayuda nga ipapadurayhag ngadto hiton mga mag-urumangan mga mangirisda puhon matutuhay na. Diri pareho niya na damo itwaray manhiupod, damo anwaray magpakatagamtam, hininga sinisiring ayudahang gobyerno mahitungod hit krisis, ha enerhiya iyana.